Festival počne zo zblahodarnu službu Božu u Grekokatolíckej cerkvi na 18:30 minuti pošvecenu od 25. ročnici snovanja kulturno-umetnického društva Žatva, na kotrej bude pošveceni i hljeb z tohoročného žita. Švetočné otveranje festivala na 20 hodin u etnoklubu Odňate od Zabuca zo zvistavu fotografijoh prešloročnih kocurskih žatvoh. U dvora etnoklubu bude otrimana promocija knjižkog u vidanju novinsko-vydavateljne ustanovi Ruske slovo. Na 22 hodin oprez Doma kulturi planovane druženje za mladih tamburanje, na kotrim budu hrad kocurski bećare. Najutre programa festivala počinje na 17 hodin na platovu oprez osnovnej školi Bratstvo jedinstvo z nastupom najmladših učašnikov manifestaciji. Na 18 hodin u fiskulturnoj sali školi bude organizovana vistava fotografijog z nahodi 25. ročnici kulturno-umetnického društva Žatva. Na 19 hodin tiš u fiskulturnoj sali bude postaveni etnostol, a na 21 hodinu u veljkej sali Doma kulturi počinje festival folkloru Rusnacoh i drugih nacionalnih zajednicoh.